Ovo je Srbija, ima da ostane Srbija. 1000 godina, zapamtite što vam kažem. I Bog je na našoj strani. Na suprotnim stranama stola i sa suprotnim stajalištima. And I have to say that I'm very much worried, very much concerned and a bit even afraid of the future and for the future, not only of my people, of our country, Serbia, but of an entire region. Kërcënimi I vetëm që I vjen rajonit janë thirrjet jo racionale për luftë dhe konflikt që burojnë nga fqinji ynë verior. Vučić I Tači izmjenjivali su oštre poruke, a na kraju svog izlaganja srbijanski se predsjednik obratio Srbima na Kosovu na srpskom. Braćo I sestre Srpkinje, želim samo da vam kažem I odavde, da vam se zahvalim na svemu što ste izdržali, na mukama kroz koje ste prošli I kroz koje prolazite I da vam kažem da je Srbija uz vas I da će uvek biti uz vas. Të nderuar të pranishëm. Asgjë jashtëzakonshme nuk ka ndodhur në Kosovë javën e kaluar. Në fakt, ajo që ka ndodhur është një vendim krejt normal, I drejt, në mision dhe qëllim. Nëse Kosova ka bërë gabim, është sepse ka pritur 5 vite pa nevojë për themelimin e ushtrisë. Članice Vijeća sigurnosti UN-a podijeljene. Rusija koja je podržala zahtjev Srbije za hitnom sjednicom na strani je Beograda, kao I Kina. SAD I Britanija odluku Prištine podupiru. Iz Europe uvijena potpora Kosovu uz poziv na dijalog I ukidanje druge političke odluke o uvođenju 100% carina na robu iz Srbije. A to je jučer odbio kosovski premijer Haradinaj. On se za razliku od predsjednika Tačija protivi razmjeni teritorija I prekrajanju granica I briselski dijalog smatra blokiranim. Iako je formirana kosovska pregovaračka ekipa koja je bliža njegovim stavovima, iz Brisela sada traže da razgovore s Vučićem I dalje vodi Tači. Haradinaj oštro upozorava kako bi ideja o prekrajanju granica dovela samo do ratova I nove tragedije na Balkanu. Nema ulaska oružanih formacija na sever Kosova I Metohije. Ukoliko vas budu napali, Srbija će imati snage da vas zaštiti. Vojska Kosova službeno je predstavljena u vojarni u Prištini. Na svečanosti se okupio cijeli državni vrh kako bi proslavio veliki događaj. Posebno je veselo ranije bilo u središtu Prištine nakon gotovo jednoglasne odluke parlamenta o formiranju vojske. Vijest je dočekana s euforijom. Ovo je poseban dan, povijesni dan, svi su sretni. Desetljećima smo čekali ovaj dan, danas mogu umrijeti I neće mi biti žao. Ispunili smo našu državnu I ustavnu obvezu I to me jako dirnulo. Čvrsto vjerujem u nastavak reformi kako bi se ojačala I unaprijedila vojska Kosova, kao I u našu euroatlantsku perspektivu. Moram ponoviti I potrebu pronalaska mirnog konačnog dogovora između Kosova I Srbije. Srbija smatra da Kosovo ovim potezom krši UN-ovu rezoluciju kojom je završen rat 99. Danas težak dan za mene. Ovo nije dan koji doprinosi saradnji I stabilnosti u regionu. Takozvana vojska Kosova predstavlja ilegalnu okupacionu oružanu formaciju na području Republike Srbije. Zbog osnivanja vojske Kosova posebno je napeto u Kosovskoj Mitrovici koja je podijeljeni grad. Na sjeveru nema zgrade bez istaknute zastave Srbije, a na jugu posvuda zastave SAD-a I postrojbe KFOR-a. Ovo je Srbija, ima da ostane Srbija. 1000 godina, zapamtite što vam kažem. I Bog je na našoj strani. Plašimo se da ne uđe vojska. SAD je osnivanje vojske Kosova nazvao povijesnim događajem, dok je glavni tajnik NATO-a poručio da žali zbog odluke Prištine te kako se sve događa u lošem trenutku. Oduvijek se na Kosovu zveckalo oružjem, osobito u zadnjih 10 godina kako je proglašena nezavisnost, no rekao bih, čini mi se dojam je da je ovo sad nekako doseglo točku sijanja, pitanje samo imali s te točke povratka sad. S druge strane se otvara pitanje radi li to I Priština I Beograd zbog sve izvjesnih I vjerojatnih prijevremenih parlamentarnih izbora koji su postaju realnost polako I na Kosovu I jednako tako u Srbiji, ili je ovo stvarno došlo do točke s koje nema povratka. Ono što je razbjesnilo Beograd jest da u jednom od ova
ova 3 zakona koji su danas izglasana u ovoj skupštini za mojih leđa stoji da novo formirana vojska Kosova mora braniti teritorijalni integritet i suverenitet Kosova na svakom pedlju njegove teritorije. Srbi su to odmah automatski preveli na sjeverni dio Kosova, Kosovsku Mitrovicu, gdje su Srbi u većini, gdje živi većina srpskog naroda. Kažu da je to otvorena agresija i da je jedini smisao osnivanja vojske Kosova ta da protjera preostale malobrojne Srbe sa područja Kosova. S druge strane, i Ramuš Haradinaj i Hašim Tači kažu da je ovo danas, da je novo formirana vojska Kosova vojska mira, vojska koja će donijeti stabilnost svim građanima Kosova bez obzira na njihovu vjeru, naciju i na njihova politička uvjerenja. Aleksandar Vučić bi se trebao obratiti za otprilike 40 minuta. Poznavajući Vučića, on će napraviti prvorazredni spektakl, vjerojatno okružen sa 50 specijalaca, reći da je ovo skandal, da je ovo agresija, no teško da Vučić išta može napraviti jer mu je manevarski prostor sužen. Naime, više od 6000 NATO vojnika je stacionirano ovdje na Kosovu i Srbija apsolutno nema nikakvu šansu koliko god i on i ministar Vulin, ministar obrane govorili kako su digli borbenu spremnost na najveću moguću razinu. Oni su možda i najsvjesniji od svih da oni nemaju tu puno manevarskog prostora i da jednostavno se neće osuditi poslati vojsku na sjever Kosova, iako su neki mediji malo prije objavili kako se intenzivno razmišlja i o takvoj mogućnosti, a to bi onda pretpostavljati sami bio potpuni kaos. U svakom slučaju u Prištini euforija, kažu dobili smo ono što smo stoljećima čekali i sanjali. S druge strane u Kosovskoj Mitrovici strah i poruka mi se nećemo predati, ovo je nova agresija na kosovski Srbe. Ovo je Srbija, ima da ostane Srbija. 1000 godina, zapamtite što vam kažem. I Bog je na našoj strani.